Zdravo svima ljudi, u današnjem klipu ćemo da vam pokažem kao u prošlom klipu kako se zove, sam rekao da sam položio za žuti pojas. Eto ga, taj moj žuti pojas, iako sam nekad meni vidi zeleni ili koje već, ne znam. Opa, idemo. Taj moj pojas. Izvodim. Evo, ovo je znaka. Skladimo. Evo je moja diploma. Sad za svaki naredni pojas da bude drugačija boja. Sad tu pišu moje ime i prezime. Damjanić. Diploma. Krate sve. Savez. Beograd. Tu neki grup. Pojas. 5 KVJ. Žuti pojas. Tako da piše zeleni, crni, brown. Ona je oznaka. Batajnica. Ovo je današnji datum. Tu su komisija, evo su moji treneri. Nema ništa iza. Onda sam dobio ovo, ono za opremu. Znate. I dobio sam medalju. Jeee. Sad ću vam pokažem kako mi stoji pojas, medalja, obranac, šta je već. I diploma. Kako sam dobio stativ. Vidjeli ste ga u prošlom vlogu. Ne, tako. I to je. Kako me čujete? To je dobro. Dobro! Tu ima trofej, ovdje kapuća, diploma, sad tu Beograd, klub, karate klub, Jovan Damjanić, žuti pojas, Batajnica, 25. decembar 2015. Ima kraja i komisija. I to bi bilo to. I da
evo treće mjesto. Utakmicu da se povede ono Nemca i Srbi drugo mjesto. A stvarno to je treće mjesto. I da, lajkujte, šerite, komentarišite i subscribe-ujte se na moj kanal. To bi bilo to. Ponovno kažem, lajkujte, šerite, komentarišite, subscribe-ujte se na moj kanal. Adios, amigos!